Bueno, evidentemente teño que falar de Marque, de Alex Marque, porque Alex Marque é un excelente ciudadano da estrada, excelente deportista, está pasando uns momentos moi complicados. Enterámonos onte por Diario País que está no aire o contrato con Movistar e que había, parece ser, dado un positivo na volta a Portugal que ganou recientemente. E eu, desde logo, tanto personalmente como responsable do grupo municipal e do partido na Estrada, quero que sepa que estamos con el, que o apoyamos incondicionalmente. Sei que está pasando un momento familiar, personal, moi delicado, e que agora isto, pois evidentemente, está pasando por un trago difícil. Quero que teña o noso apoio, como de todos os estradenses. Ademais, como médico, quero dicir que dou positivo por betametasona. Betametasona é un medicamento, non é unha sustancia dopante. É un medicamento que se usa para asma, para alergia, para enfermedades pulmonares, como inhalador, en administración, en problemas articulares, en infiltración, é dicir, que é un medicamento. Por lo tanto, non creo que a nadie se lle ocurra doparse con betametasona, que é un medicamento de uso corriente. E entendo que isto é un error. De feito, el dixo que yo había comunicado que se estaba tratando con ese medicamento e, por lo tanto, penso que é unha maniobra para perjudicalo. Espero que isto todo se aclare e que sinta o apoio dos estradenses e do noso partido, do noso grupo en particular.